إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدم فهم ربنا بعهدك كتاب-at-Thauheed وشرعه الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان قربا فوا باب ما جاء في المصورين سورة أداميهم جواك نعم باب قربون من درستك في دارتك باني ديفا دي باب باني قربون من شرع كفا دين أثر درسه मेरे अलगुन में फंसेंगे बाबा की बातों को फस्तों से बना बाबाई बाबू माजा अफी कसरत हल्फ गिने गिने हुआ कुरुम के वाहक नंगे बाब गिने गिने हुआ कुरुम होता हुआ कुरुम गिना कुरुम के वाहक नंगे बाब अदे हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस्म फुले नोता सिबा फुले जिक्र को एना बुना कमे बार गद कुरुम गोतो बेनुं कुरे बहुगे उसलूब हुआ कुरुम आगमन हुद्देनु अल्लाह इस्मु फुले नोता सिबा फुले फियवा आएंगे चक अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम इराद कुरवा इचिक गंदे बवा हुआ वही कुरवा एगो तुम कीत कुरान का एकलाम के मखलूकों के तेरें तफाद ताकि ती गंदे बवा एकलाम वनी हुआ वही कुरवा والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إتاق السوني هو تينا زيتون غندبا أدي طور سينا غندبا وهذا البلد الأمين أدي أماكن لبكم باميرا بهي مكة غندبا إنهم بستن آية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها مثلا ينكم آية كوريغ ين واو أي واو واو والضحى والليل إذا سجى مه تاس واو أسلوب أول من نقول إنه إكلامك سيف فلان اسم فلان فيها أهنج شكندي هو أقرأك أمي ما كتاب-at-Thauheed इमाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह हुआ गिनान कुरुम के वाह का बाबे को तो बयान करा फेवनी गिने गिने हुआ कुरुम के अलामात की गिने गिने हुआ कुरा मी है कि बेंगे फेन्ननी मैं अल्लाह को मतवरी इस्म फुला ए ना गिदुगा कदर कोडे पावाका जेहे कोम्मे कमका पूरा कोम्मे मुआमलात का ए ना पूरा कोम्मे कमे के पूरी गैस अल्लाह गंदी हुआ कुरुम गिना को फिकम गवान में माने कि इमाम मतरिवंत इस्म फुला में तो कहना कि तुगा कदर नेती एनोते कदर कोडेफा मेंबर इंडिया कोते ने तौहीद गाहुलोरी को अल्लाह के मतर इस्म फुला लोबे कुरा एकलांगे मतरिकं हिता मीहको एकशीगं बाक में नूने अल्लाह इस्म फुला कोम्मे ताका एनके माली मुआमलात तो तेरे मुदा गणविकुम के तेरे अबदस अल्लाह गंदी हुआ को फानों ने वेस्टिंग इन अनुबोन ये एकशी के वाक में नून अजम तो दो हुआ को एकशी के नु मुनासिब नून तंतनुगा मुनासिब नु वगूतोगा हुआ को ये अल्लाह के इसमें फला उडामिस को हितुमुगे कमिट कमुगा वाति में बाबुगा किताब-at-Thauheed का मुसन्निफ रहमहुल्लाह गिने गिने हुआ कुरुंगे तौहीद का हलवरिंग कुरुंगे एकशी के नु कमिट कमुगा वाति कं गिनवा की तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरतुल माइदा का बयान करा फे सूरतुल माइदा का अड्डी नोन आयतों का वहफ़ज़ु अयमानकुम अदि तिबामिहुम का हुआ तक रक्कात रिवास तिबामिहुम का हुआ तक रक्कात रिवास हुआ करूँगे ये ज़ातु का हराम का मेनू है नमस कुरिन दिन भी हैं मक़बूल सोबन ने ते गिने गिने हुआ ता अक़द कुरुम की यही रंगलों का में हुआ रक्काते उमंग अल्लाह ताला अमर कुराफा में आए मिताक मुसन्निफ रहमहुल्लाह फुरतम के नाफ ने बाबू वहफ़ज़ु अयमानकुम तिबामिहुम हुआ तक रक्कात रिवास
huwa rakkaatirum geggodaki kommen kuranjeji halatega menoi huwa nokuruma algolmen rakkaatiru ei egge aneggodaki huwa en algolmen koffikamuga waanama e huwa ge matiga demihurumun huwa rakkaatiru ei huwa ge matiga demihurun shariigotun edevige nuwa halatega piyawa ei miha kura bain huwaayaki e huwa matiga demihur din barwala kantedegeno mishalaka ena huwa kuri muslim akhaka wa kanudak shariigotun wahadakan jeme e muslim akhen ei nuniyam kommes mihaka nubakamakan ehiteri veden ena huwa e huwa matiga demihurun ene muddevege noe nuniyam wakitaka nuda wakiyeche noikka wakiyeche nugonna waki geyaka nuwanna ena huwa kuri pura eruga ena huwa kuri gotopure shari gotum adi mali gotum adi ehe dunyawi gotum sene labaya manfa hori gote ene fenida wakitaka kiyawan nudam huwa kuri eruga e kiyawan nudam huwa kuri tan ei kiyawan nulahu rangolotan ekkam ene fenida ibada halatika ena go huwa ge kaffara ada kurma fawa e rangalu kantayena kuranje adi kurin denne vehin muslimaka gulunkan ngena huwa ko fikam gwan menak macce wajibane e huwa rulalu mugotum huwa kaffara dinu foge gulun damaattanje embima huwa rakkaatirum geterega ginegine huwa kurumu rakkaatirumai huwa ko fikam gwan me huwa gamatiga demihuruma samalumai midenne fa dharat fiwa shariigotun e huwa gamatiga demihuru nangalu nun halat fiwa ena e wawdek matiga demihurum rakkaatirum adi huwa ekkon e huwa khilaf wajjikam gwanama e huwa man Allah kandalullah fawa kaffara diruma rakkaatirum bes huwa rakkaatirum ge maana terege himene tim maana metamodi tim murade tim kamen ege himene ei gineginen huwa kurumun rakkaatirumai huwa koffina me huwa wafatirum gotun huwa rakkaatirumai adi huwa ka khilaf wajjikam gwanama e khilafan jehe halat ekkam gaawiri mes adenum halat ekkam gaawis huwa ka khilaf wajjikam gwanama e huwa dinuma man Allah kandalullah fawa kaffara purihame ada kurum adi amemme dobu huwa kurum rakkaatirum eves huwa ge terega alum rakkaatirum terega balanjen arabin terega ammuko waha dekkumugo bahurwaage terin wahakaga adakaada gotuga waragina huwa ko mule bayin arabin wallahi waragina arabin buna eden emunga doomatiga bahurwe wahenge wallahi kya paranis eros mihars wallahi manake Allah gandi huwa kurame ema emihunga adakaada urfuge terin ammuko bahurwaage terega me lafsu me gota beenum kurweitade minum bas huwaage lafsu tak waragina emihunga bahurwaage beenum kurweiti Allah subhanahu wa taala waage dekkumuga aam usuluge terei mihim bune ule huwaage macca ekalange faave nulabwa kamuga bayan kurabwa aneki ei huwaen akudu kurumuge niyetuga guna bahaka nuwati e kankam Allah emihunna faafa nudebwa kamuga bayan kuraf ei la yu'akhidhukum Allah bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman tibama laguge gotuga egmanek midenne wahadakka awler komen kamaka maccan huwa kurumuga niyetennati amukum men bonole bahigi terin kura huwaga maccakan Allah tibama naka azaben udabay walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman ela sekalange muafaza kurwa azab debba nuwata egama chekalang balla wadigen wani dharmaya sawab nuwata azabu gudum balla wadigen nawani huwaen akudu kurumuge gastuga niyetuga kura huwaga maccas lima aqadtumul ayman huwa ya khilaf wajjana fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wahfazu aymanakum ni ayatu Allah taala bayan suratul maida huwa goto kuffikum gawana fakaffaratu huwa kaffara ki kuffa ya khilaf wajjiya خلافا جه حالت گاوس ادینم حالت گاوس هو کا خلاف الجيام فكفارته كفاره کی اطعام 10 مساکین دیه مسکینون کاندر
ei kiha femwarage kewme min awsati ma tut'imuna ahlikum tebami hunge ahlurinna kandi ule kewmuge medumiruge kewme meg mane ki emme femwar rangolu kewme besnu adi emme daru daraja kewme besnu algon men ahlurinna amidarinna kandi ule kewmuge teren medumiruge kewme ege diha miskirna kandi min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum nuwada ediya miskirunge nuwada diha miskinunge annawnu din ei ikhtiyar mega diha miskin na kaandinu nuwada diha miskinege annawnu dinu nuwada timmana echekku ikhtiyaratu bayan kurafani iqam asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba nuwada alako minimum kuru mita gamati evs tartib ennete Qur'an ga bayan karo mane ki mita mehira bayan kura ber hukum ta ganete iskan denje comment tartib teneti ge ikhtiyar be ei aw Qur'an ga asodi en de godden ikhtiyar me tinkam alak minimum kur noniyam demis kana kande noniyam demiyum annon min tinkam teren kamen nukure vicchya fa siyamu thalathati ayyam tinduhu rodayf تفسير أصحابكم تفسير توقاسة تندو جهجيجن روضيف وصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي تبامن هوايكم هوايا خلاف وجهكم وانم أي كفارة واحفظوا أيمانكم أدي تبامن هواتك ركعت رواس أي قرآن هوايا بيكتم بيان قرافوا एक आयत हुए रक्का तेरवा कुरान का अल्लाह ताला गाफन इससे दिए मानतो एम अगर में हुआ तक जे रक्का तेरवा कुरिन बयान करे विदिया तफसील है दे मुसन्निफ रहमहुल्लाह गेना फनी सही बुखारी मुस्लिम का अबू हुरैरा अकीबन रिवायत कुराफा बस बोले इबे फ्लोंग सनदु विदाल अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب මේ හදීස් බස් වල ගමානයි අබූ හුරෛරා කිබන් රිවාවෙගෙන් වේ විදාලෝ කිමන් ආඩෝහීම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් හදීස් කරවාති හුවා කුර්මකි මන්ෆකතුල් ලිස්සිල්අත් ගිනගින මුදා වික්කුමට්ටක මේ හුවා කුරක් මිහුන්ගේ හුවායකි එමිහුන්ගේ මුදා ප්‍රමෝට් කුරුමක් ව්‍යාපාරි फुला कुर्म व्यापारी गमे इतबार जस्म कुर्म दाकम ए एमी हम गतुगा होरे मुदा एहम्मी हम गतुगोरे मुदलवर बोड विक्कु मट्टका मे हम कुर्मे देगे इतबार बोड देमेट मट्टका हुआ मे कुरन विक्कुम के कुरी तफात सिफतो मी मुदल की मीन कोदिटी गेच्चे मी एम एन नंबर कोदिटी गेच्चे मी मीन गवर्नमेंट के मीन फैक्ट्री गहदा पुरच्चे मी अदि मेदा हमें मिवरु गेच्चे नूफद्दा वरु गेच्चे के मी इवत्तरु गेम्मे फहुगे वत्तरे मी ओनिया मीच्चे की प्लास्टिक है मी दबरे नुजान एक मैं असु दगडु ओनी मी एल्मेनियम मी दगडेन्नु अस्तु दगडु ए मम्मी ओळुवालागे ए ओळुवालु मुग मच्च अगुबोड कोगे एहुरियाच्चे हमजसनि कोचगुन मैं अल्लाह गंदी एनपुरा हुआय ए हुआय एनगे मुदा मीहा गन्न मीहा कुर्मतीगा कोदिची अगुबोड मोळुवच्चेक्कम दक्कनि हुवागे सरिया मैं अल्लाह इसमु फुळेन बेरन कुरनि एनगे मुदा प्रमोट कुर्मट्टके नेंगे हे दगडुका हेगे दबरुस जानका ए इल्मेनि मिस्नुकं ए प्लास्टिक ए मिस्नुकं अदि एई एबुना कुंफुंज पदा वरेच्चेस्नुकं अदि एई कोन दरजे गेच्चिकम सेनेगे अदि एना एबुना अगु बुना बोड अकेग्ग एना गणिफुरेच्चे नुकम सेनेगे एकमे उरियाच्चे मतजानि कोचगुत एनागे हुवागे सरिया हम अल्लाह विश्व गुड़े ना आदा बोधी ए ना व्यापारी प्रमोट करेंगे गुड़े सीलते एक मेरे नतीजा एक बात एगोतंग ए नग मुदा प्रमोट करी मा एगोतंग ए नग मुदा अगबोड को मेन कसवर करी मा मीहा ए गन्न मीहा ए बुना बोडो गा एति गणला एई एवत्तरु के मे फाहु एतीमा एई म क्वालिटी एतीमा एग दबरनु जानेति एति बेगिनदु बेनु करवेनेति अदि मेगे गारंटी या उरियाच मेर आवमन करे मेहन मशीन तका गडी तका चिकनर गारंटी देने देहार तिंगार अतरो हरेकम जे गन्नदु हलाकुගෙන් दियस ए हदेनु देन एक जिम्मे नुवाने गारंटी देरोगे गारंटी बुनाने तिवन्न मेन्नुने गारंटी आवालु अन तिवन्न मेन्गे कुंफुन्य नुफन्नान देन अलगोन दामे गडी बागे सिंगापुर टिकट नगा गडी गा की 80 रुपया सिंगापुर टिकट दियास
නෝනියම් ගඩිය අවුණ බයක හවාල් කරම ඉස්සා වස්සලම් දිහාරතු ගඩේ නබ නනේ ගඩේ ගන්න එකම එනා මේරි මිහුරියා ෆොන්නේ කණ්ඩාව අම බොඩ කොෆ आदि अब नोइता का अल्लाह गंदी हुआ एक नतीजा है कबार मुमहिक़तुल लिल कसबी एक नतीजा है कि एना अल्लाह गंदी हुआ को गंग ए अगुबोड को मोड़ को गंग एदक्का मुदलुन लिबे आमदनी के बरकान अल्लाह ने तुकरफ ए मि कसबो एक्कों एना एलिबे आमदनी एलिबे फायदा एलिबे मदु एतिकोल इतुरु कुरा एतिकोल एगे बरकान वत एदी हलाको गे दिउ एग्गोदे की ඒනයන් එච්ච ලිබිමෙ ඒගේ මාලි මම්ෆායක අස්තු හගීගතුක ඒනයන් නුලිබි දියු එක්ගොත කී එච්ච අඳාගෙන දියු මුදා හලාකුවගෙන් දියු කොම්මස්කාර වබාය මුසීබාද ජේගෙන් ඒනග මුළු වෙෆාර එක්ක මඟුරුක ෆනාවෙගෙන් දියු මිකාල කොම්මස් කමෙක් මෙදෙරි වෙකින් ගොස් එච්ච හලාකුවෙන් ගාදාන මකරා හීරතු මෙහොන්නම් වෙෆාර කරම් වශ ඒක අනේ ගොත කී මුදා හුරිකම් ගා වීනමස් ඒක මෑන් අල්ලාහ් බරකයන් නුලෙවීමා ඒ මුදලුන් ඒනේ මා පොඩ ෆෑදායි නකො ඒක බරකයන් අල්ලාහ් එම් කොට මුදලක් ගාවස් අල්ලාහ් බරකයන් ලබ්වාපියම් ඒ වරගින කන්තත්තන් එනේ කුරේ වරකොට ලාභය මන්ෆාතක් කුරේ කොම් බෑවර මුදල ගාවස් ඒක බරකයන් එත් කුරාපියම් දැන් එනේ කියගෙන ලාභය මන්ෆාය නකුරේ එනේ වණි ඒ මුදා බොඩ වෙකින් බබායික් කොට මුසීබාතක මුදා වෙකින් දෙ ඒ මුදා හෝදමුග වෙදන්නවි කාල නොබෑ ගොතින් එනේ ඉක්තියාර කුෆාත් हदीस का नबी आसो बयान करा फोन एक नतीजा है कि ने मुदा हलाक को गंदियो में बरका नती गंदियो नो तो मुदा एक जात के हलाक को फनावे गंदियो बुखारी या मुस्लिम की रिवायत है दिन मुसन्निफ रहमहुल्लाह गन्नो आफनी वान सलमान अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोड़ा मिता सलमान के आम को सलमान है कि अब दो कर लवावती में बोड़ा पोरवेनी सलमान अल फारिसी रदियल्लाहु तआला अन्हु कम अदि एहन सलमान इब्न सहाबीन तेरे गुलो भी सलमान इब्न आमिर इब्न औस अल्लाबी कम के फहरे के वेदाने नस सहाबी कम गवाती कम में हदीस के सनद या बोड एकन सहाबी कम अब नोबेलिस ए सहाबी कम को एग्जाम हदीस सनद सहाबा ए गुरिया सहाबीन नकी आदिल वरिन कम गवात विदाल अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करे थलाथतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम तिम मीहक क़ियामत दो मैंग अल्लाह रूह रुस्समुगे बसफुल वही नुकुरबान ला युकल्लिमुहुमुल्लाह मिता माने के कलंग बस वही नुकुरबान एक मुराद की अज़ाब इताबुगे बसफुल वही नुकुरबान के नु एमे हुन रुस्समुगे बसफुल एकलांग वही नुकुरबान वला युज़क्कीहिम अदि एमिहुंगे इस्लाम का मगमच्चे एमिहुंगे ईमान का मगमच्चन हेकी नोवेने एमिहुंगे अमरत सीधा वे कबूल पुरे दर्जे का नान नाने के माने ए तज़किया करूं एमिहुंगे अमल अल्लाह ताला तो मकबूल एमिहुंगे ईमान के कलाम हाथवा कबूल पुरे वे दर्जे एमिहुन्ना एक कोला एब्बस मिहो के गिदेन अदि एमिहुन्ना की एफद मकाम कति बेकम गनवान तिम्मी एकवा वलहुम अज़ाबुन अलीम अदि एमिहुन्ना वेल देनी वेकेंवा अज़ाब तिम्मीक एमे फुरतो मियक हदीस कुरवी उशैमितुन ज़ानी बोलोग नुरजहाफा वा मियक हेन्नम जिने कुरान एगमाने की मार मितांग इशारक को नेसवागे तो जुवान एकम को वानमा तोबीगतुम आवडम बेलियस फाहिश कंतत्तका नेग्गानिकंतका अरागतुम गरीज़ा एनग जिस्म का तंपल बरगोद मुस्कुलेको एकम को मिया का बोलोग नुरजहा कालो इस्तट्टायकम अदि नूरया नूर हवन्न हालतुगे उशेम दस्तु माने की बोलुग कळकुळ हुरमाय अदि नूरवस जा बहुर देबे मिक्स बोडन एक्को नूरे विवरकम मीग नुरक्का तेरिकम बोडु नुक्ता के मुस्कुलिवे फावा हालुगावस एनगे तोबीगतुम जिस्मानी गतुम एफद कमेगे बार दरम एकुगावस एन एफद नुबाकंत करा ए मियांग जुवान दोस्वरुगा विस एफद कंग कुरुंगे हरांकम एनमस අවගොන් මෙන් දෙහාලත බලාෆිකම ගවානම මුස්කුලි වෙගෙන් මීහා ගාබාරු දෙරවේ මොනේ මුස්කුලි වාත මීහා අලාෆුන්න දොස්සර් වාතු ෆාහිෂමල කරුම් දේන කොද්දෙනි ඒනක තොබියතුග ෆාහිෂ් කන්තත්තක ලෝබේ කරුම්ග සිව තොබී කමෙක් ගතුග හුරි වෙකන කුරාන් එහෙන් නුනියව जुवान के बम फारग बयन हालत तो एक हालत में फेरनस एना बिसारे रोजो वे तौबावे एबरी हसन ए हालत का गुड़िගෙන් ඒනේ කුරෙවුණු කමෙක් ඒ එකශීගෙන් වාකම් එකම රංගල වාකේ නො මෙදක්කනේ ගේන්නමස්
muskuliya ka balar farage hem bedan ekam ei enege tobiyatu ga ekam ekolei fa neta suwanek faratum farage ka agam fenidane ekam muskuli wa ata diyama den niye go jine pura kam go ana meg mane ki ene ehuri e faish kantatto go macchen enege tobiyatu ga lobejei ege maccha tarave harala afur meke ege mane ki ege nobaka ma bodu egen be Allah subhanahu wa taala hadratu ga e me zuwan duwassoru ga e gariza gadakum hunna iruga ene faharega fa kahalama bore muskuli halatu ge fadakam gosiyam enege tobiyatu ma nobaka inde agut ushaymatun zani wa a'ilun mustakbir adi faqir bodami amita mesmoti aam usul kumbala musanje mudahuri me jaha mansibe wazire maqam huri me raise emija beerpurum belisene bodawane kala sifatagen enege borido enege muda ebur enege waziren enege ministeren enege raisen enege raske paane enege bar odidoni fara ebur emrima beerpurum balafiya miha bodawum ekashigem wa kahana adi bodawum ei manakam ekkam ga vis mihum bodawe ule bawatuge beerpuruga asbabutagen enege bori ekam mina mudale gedore maqame mansibe jahen atuga evesche netimes enege bodakam ma maccha gussa ek mane ki mihalatuga sei beeru kusum maaddi gotum bodawan je karnota bodawarikan ekulegen wapada sife nengaluga ves bodawa miha ek mane ki enege fitratuga enege tobiyatuga ek kiburekama bodarakam ga sifa ashagem fa huri mi ekkam ga watiye ewaran ena bodayo enama nuwane beeru kurum bodawan je sauben aduga rufiya ngotirum paasa ngotirum maqame mansibe jahen ngotiyenu adi beerpurum belies rithikamen hore ekeshinu ekamuka senaka bodawariko mihaka wahagen dekkeni kenu mihonna muamala kurane kenu embejje mane ki aslu enage nafsuga hore bodawariko hore lebbege sobonne ena echibe palakurani itura bodawariko amukom mehunga honna bodawariko netis wa ailun mustakbirun faqirun nikamecche bodawar kiburu wariwa warajulun timmanai warajulun ja'ala Allah bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi aneka ki Allah subhanahu wa ta'ala matiyar ismu fulo ei ena ganevikka ule mudalekkamuga adafi miha edarajen Allah ismu fulo nagafi miha ena ke bida'ana ganevikkane Allah ismu fulo ek mane ki den ei tafsil kurabani kobato meg mora kobato Allah ismu fulo ganevikkuma ki la yashtari illa bi yamini nugannane huwa kufano ganneru huwa kuran barabara fasa duwen duwa dakkan ewaran huwa ko fevara yagin ko vandane den kabar dabareno enjere en fatun duwam ko swakisa ko sena tum deme foti 1 lakh rupiya wajjam gaane wakilaka 2 lakh rupiya dege ehoda ganak awlan den fam ga sechin dinkama ka wasnuwa ekam ena kuri huwage wa kadu ha biyam wikkami abran subhanallah timiha ka ebbasmes jana konne tena la ko heri man Allah gandi huwa e ko matimach quran timanna meri miyeye namadum faaba udumiyoti fenne hisabuge matimach sateka khatim deres timanna meri huwa kura gon tayyar shuriya mach huwa ko konkama yafariya mali muamalat Allah ge ismu pulu ganavik la yashtari illa bi yamini enaga huwa innuni nogannane wala yabi'u illa bi yamini echchen novikkane huwa ko fanone em ganneru suwa kuran vikkar suwa magano enaga muamalatu asase kochet mang Allah ismu fulai gatum vikkumuga enaga puriya akame asasa ke nada kommen e ismu fuluge lebben wegeneno e ismu fulu beenun kokkin enaga duniyavi manfaatak hodmat e matwari ismu fuluge habata qadare ge nahido go enama enai ematwari ismu fulu beerme nukran edaraje ge enak muda ganna kar vikkar em ei tauhid buswara kamekam mi babu ka musannif rahimahullah me hadis tak bayan kadu hadis siwa kore imam at-tabarani bi sanadin sahih de musannif rahimahullah genna afani wa fi sahih bukhari ga baswale an imran ibn husayn radiyallahu anhu man qad rasul imran ibn husayn radiyallahu anhu farakum bidar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabay khairu ummati qarni emme he ummataki timan kadefan ummatun timan kalegefan qarne khairu ummati timan kadefan ummatuge emme he qarnaki timan kalegefan honnevi qarn summa alladhina yalunahum den ya jehigen a qarne
ekayfan gunne qarna fawga den ya jegen ya qarna ki sate ka thumma alladhina yalunhum den ya jegen ya qarne den Imran ibn Hussein vidalwana sahabi vidalwani qala Imran fala adri timan kale panak ingi wade nugannawai adakara ba'da qarnihi marratayn aw thalatha ekale fanunge qarna fawga den thumma alladhina yalunhum mifadin hadis kurabi defarukame timfarukame timan kale panak ingi wade nugan ekwane ki sahabe shakkui kida farto ekay panen hadis kurabi ekam ehen riwayat to gebur tin qarnukama emme he oi tin qarnukama ekay panu qarna ajeng ya qarn den ya ajeng ya qarn ekay panu qarna ki miladin habwana qarn ei emme he qarn nabiya sallallahu alaihi wasallam madina hijra wadagati miladin hasateka 22 වනහර ei miladin habwana qarn islam ge emme ran zamai ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ashabe kunterega monne idosre quran bawale idosre ei ebe gammacchen Allah subhanahu wa taala islam din furiham kore e din go hukum tak emmana kala tanfiz kuravi die zamana ki nabiya sallallahu alaihi wasallam qarn ei miladin habwana qarn summa inna ba'dum den hadis kuravi den effaw gamana ke tin qarn effaw ga annane summa inna ba'dakum qaumun tibamen fatun annane bay yashhaduna wala yustashhadun emiyun hekidene mita yashhaduna wala yustashhadun muradu ilmone bidalone ege immane eki ei emiyun hekibas den gowalum ge kurin as hekidene abodus hekibas no de gole awah kankam egmane ke emiyun dogu hedmat tayyar dibe ehawar ekama gole animmane ki hekibas den anne emiyun hekiba ge sharto menwa ekibah emeyun anneruga ege dahammal koffen onan manake ege das koffen onan e hadisa hingitana emeyun gossen onan fenifen onan ekam hekibah emeyun dene hekibah ki mede wicket rufiya pasa sarai code da timanna ekkola masale hekidere mitanga rufiya dena dini meena edi hadafe na hekide dere ene ki hekiden ayaruga hekide me anneruga awmuge kuriga hekije tahammal kuram figure midalwa tahammal kurma ada kurma heki tahammal kurma ki hadisan heki tanun e heki ena negu ene ta huregen aduiwegen ene heki nege daskur wele to unge niga neve etanun e negechen ena gos sharoit majijego medeni ema heki tahammal nukur ame heki no deven ekon koran awa eme heki ban avasya ganna ekon eme heki be gabon nukure ema de maane figuren bayan kurama nei heki bas denganna eme heki bas sharto mano anem mane ki hekibah gowalum ge kurin hekibas den emiyun aw ei ibamuga figure more midaloe mi wasail isbat ga babuga hekibas de miha anne rege kurin dawayen onnan jehene dawa ge kurin hekibah henna adanne hene memiyun portamen hekiden ganor emasle dawayen miha kopwenne ege ma kuri hekivere kosme asale hekiden ema dawaye kokgen hekibas qabul kurveni em hadise ge wargan asawe emme heo hekiwerinna ki kombeka timan kayfana bayan ko dewange ei hekibah ko walum ge kurin as hekibas de me honne em de hadise noti berepusun de maane dehawai en hadise ko medeya ko deni hekibah edum ge kurin hekibah go walum kurin awma ki ei langolo sife nonkam aren hadise medeya ko deni emme heo gotu ba hekibas de me honne ki hekibah go walum ge kurin hekibas de ganna me honne figuring මේ hadis ke mana bayan korapon ei de bawatege masalato insanege hagge insanen ena ekkola hekibas de miya gurikam nege kam vejjam ena isse wahage dekkidan awone benge mina miye hagge mina mege nigulagen gir etan awona penipaw ekam algonde benge ene nege nekan ena ekkolan hekiden algonde gurikam ehem vejje algonde ena dawa nukuriye senekare wa dakkanje timan nami kayege hekiwerekam timan ege devidanekam ekam enen enge awon hekiwerik ekam ene dawa nukure embejja awon komme nuje ekka ngule kene ene dawa nukura halati ene dawa kurima den ekke gotu gena da ei insanun habbot em ins debawate ge hagge gwa ka me hadis ge bayan korwan ebbawate ki alutakun ge haggota kuga hekibas den dani e alaku masala jessuma fawga den e korin gos kenwa ene ekenge kamwana anebbamatuge masate ki Allah taala ga haggota kuga hekibas den
dawwa ge kurin diume suddha wegen be ei amu ei munkarat mana kurmuge terege insana bunun dawwa kurani misalaka dem firin ege silmore bassa deba eke ei ami Allah taala hakku ten haram kan demigen da kan tatto misalaka indengulu dem firin varikuru mafo gemunge iddahamo ech emun kaavan rojo enno kore ekam gemun eggege dem firin mule muleni emejja meoti haram kame demigen da ei dem firin mule ile demi mulumuge huddaka menno ekam ebenge mihaka embejam kommen e kurin dawayen onna kan noje ena gos shari koduge masala jassani mina demiyun hile demiyun emiyun ulani mina henne ei ilmurin bidalwani insanun hakkutoga dawa kura miha nuwana hegiveriyaka dawa koffa ege iturun dehekin genne je enege dawa sabit ko ekam dawal hisbaye mekeni Allah taala hakkutoga dawa kura mihunna e dawa kura muddai wana hegiveriyaka ena dawa kuri ena gos boni mina demiyun ulani dem firin ulehen emen tibeni varikof emen iddamay fe debi emen kaavana roju enno kore emejam ena gos e dawa koffa ekan sabit kurmattaka enaya adi ekaku ema edi sabituwan insanu habbutoga dawa kurahen ena dawa koffa adi itur demina nungenne jeni hisbage dawa Allah habbutoga dawa ena wana hekiveri misalaka zinege masalek hekide me onen hadarme eka kas dawa kurani me zine kurar dok eka macca genne jeni itur tingekin den ene ekko ena matare amo ema Allah taala gabto khalis Allah taala hakekam ganam e dawa kurami hawane hekiveri ek ema Allah taala hakto masalaga tere medenne harankan demi honna masale gajjiya me fadalate ke dawa kurim senaya awahan ekibaste awasya gatun ei edevege wakam enna me sefada halate nuniya hekibasten koota amobor shariya boda bar walani miheka naseteru misalaka me bor abodi penu shariya bare nala ama fennera awha ena maliga baddaga koota hekibasten da shariya bar walani ekam banghana kun enaya nasehete ikam huttal ena ekam naseh dirma ekko sena huttanu da den kuriye dam farab komoje den dambi koota den masala jassam ekam ehen nuniyam am musulukum baren nala mibawata kantata miha kadi fahisha male kuriyas ene ebege kura ekam ene ki ebawata kan daime gote ga kura mihenno emejja mere naseh dirung iskoren jeheni ekam naseh dige meser rangalonu akko ejam den jeheni kadni sarkaru kamabe faratte kusalanna mes ekam ena mathir kure do bala ei Allah taala habbuto ga boda forung iskan deveni boda shariyata gengoske masada sabit kumabure megotum ei jinege masale ekam gavis ekam ka shariyata sabit kuram hekibasten diuma bura boda shariya boda afradonna boda bar walani me mihun nasehti kankam islah hoyta boda itur gote netijam den daime got ekam enage suluk ekam gave ege saw mujtamaf gelluma farabiyam den enage machekku sabit kurmattaka nikunanje em awon me kiyadini de hadith ek de maanege tafsir me kiyadini ben hadith to ge bodde hekiba goalum kuri hekibaste gaunge goe ekam ei waki bawatek masatoge anen hadith to ge bodde hekibasten goalum kuri anna mehuna taarif bas vai kura ei wes waki bawatek Allah taala hakto masala em ei de hadith ga me fushur menne em mitan bayan kura fone inna ba'dakum qaumun yashhaduna wala yashhadun tibamin getiren fahum annane bayke mane tingarna fahum annane bay qaumun yashhaduna wala yustashhadun emihum hekibasten goalum kurin as hekibasten wa yakhununa wala yu'tamanun adi emihum khiyanat teriwane emihunna amanataka rakka terinwan awalu kur ebes amanataka rakka terinwan emihunna ki khiyanat teribay fahum anna mehun terega khiyanat teregi mene wa yanzuruna wala yufun adi emihun nadur gunane ekam nadura nufuddan ama kommekam war bunan bod nadure ekam nadura nufuddan naduru puni marangole meden Sheikh agulan kommes karno ko veto kommes ko den hol kinen to danek awu me kan juha ke nadur rukun ekko febuni nadur kense devinan ko feber ebba kanala den feber nebba kana kana kono ko ruppuda ekko feburi muni nadur ekko musse enengi febene tangol mati guri ma tangol bodo puni tangol tiriye febiro nadur ke ebba ena kanali tangol tiri mem febum gos roku ke tiri bimmacha me febum nadur benege meti koles usse naduru gunung ege zaatuge se makuro kamengas kamaka matiko fanaduru gunung kimanne dariflu rangalwajjiya meenaka me qur'an ei dahiveti mihunge sife
kai vyavare kur Allah menakam koddiniya diwanna koddeviya koddena menge puran menakam qur'ana naduraki mutlaq nadur bodar nangali timanna Allah hattaka roda ipana mikaddu timanna Allah hattaka mitaru hesodaga qur'ana kame mati nokobunu masse ekadaga ekam kamaka mati koffa punanya ei mapuro kamakam ilmu vidal ekam ekadavis nadure bonabiya e naduru jehen fut wa yadhhar fihi musliman ademiyunge terega falakan amwar naneki kuri zamana wor fala mihun ginawa falawun ege zaatuge faafenun ennamge falawun ge sabab mega goot ei duniyavi lazzata aram terega ghafilun ge sobum duniyege aramta uterega miha maskuuru ukhrabe hayan adanate daraje gena duniyavi malazzata gosken ena falawa kom vecham ei enage humale shariatu go e falawa falawun ei enage humale ena zimmawanje faafa got ekongo enage ikhtiyar neti shari got mudda imuge terega dirola mundaliko enage iskola ganna badalakun enage bardana ganna badalakun ei ena faafa riwana kamenno me asa malakun menge filawal kurukulan dat kurbe dengan rega baki bayaw kuridan hada wa subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.